Mami Mao Akwaba and Faumbra Ghana in SEM TVGH so wafre me adwoa searching ebusa for mesra so unsubscribe ya mesra na wa subscribe fa unsa me notification bell no so for more news. Ade chama Wontumi ne kun atamel sana chama Wontumi no wo ne kun jo mama maame ana dabi o ade Wontumi ne kun amisa Atta na asesen 20 years ade boni ben for galamsey 20 years na even the kum nipa kwan pokura ye ma ne sen obi e wakum nipa kwan pa ya che na asam na asam akokọ so akodi na asam gam ye ma ne sen 20 years hey we na friend show us the way no we the NDC for chira PP for kwan yo enti Sammy Jamfi awo sisi ano wo awo gawadi oman sika nyina no gold bowl sika wadi sika nyina no diwa si amacha ma Wontumi for galamsey sen 20 years ya wan kasa mu ya ma sen Sammy Jamfi wa de twa wonfie fato no mansa na ban na sesa fa wonfie betudwa fa ma ye na ye fa ma wo say da bi ya amacha ma Wontumi 20 years yes wakoye galamsey keke NDC for say chama Wontumi akoye galamsey enti ya ma ne 20 years onko dem na won san koye dwan ya san fan no Sammy Jamfi oni Sam George man hwe ya masa ubetimi adi mu nkwa na nyina o prison o saban sesa ai ubetimi adi mu nkwa na nyina o prison ya kana kwa na kire mu saban sesa Sammy Jamfi ni Sam George ani ato forcing wa hwe mu nkwa na nyina ubetimi atwa na prison because you say no mercy for the cripple after the criminal ai 20 years your mama Fede we o huni o ye because one hwe ya won eya opa na audition NDC for na onim and we NDC ni bia na we appoint a ema wani ni we NDC supporter kra ema wani nji because mo appointees no Sammy Jamfi ne nkrofo de be ye omo no oma we mutena enye omo de mun enye NDC for de uti mu de munyimi sa why me show video wetina o complain say identity no nko alaba na ba bia asantefo no wono nko amo no ana wo yesa wan say usu de go sam usu ensu onko honso adwen na o mutirimu no onum se munum nyansa magimi te wo say treat him bad una woni kankam no sinkunya eto aiba omiadi say ba omia eye ayi fan say Musa ne nsuo to ana ema ne ba bi trae ana Musa pese obeye obedi ade o frɛ obi papa sɛ oyi Musa oya akwa nti won deserve sɛ e wo sɛ obedi president adwin we tribalism adwin boninti bi e won kwasefo no mbitiri mu nti ana yenya nkwasefo bi hye am kutupa mama nkoto aba no oyesei mama nto oyesei mama nto ma yesei ana mutie nkwasefo we nu ma no ene mo ne obie ni wa ene owekoma mo ba bia ehwo ye dati alaba ho no esen de onwe ba bia mo ye adi mo hio o mane ho ene won ko I'm telling you wo de wo abehu so mbekọ alaba ka kire me o nko da you know why ne nkrofo le go mo ba bia mo ye exercise we no kire me say ba bia mo ye sa demolition we nyina ye party a omo to obagensi MP NDC ambetchre mu rough or sentiment mo so be si market ana ohun se market ra mo pe e je se keje tiara obato aso na ya wie ade interchange ade anwo pa no enti o destroy no ye market ni interchange mo wie na makoma no tum din e free sa break on ye to ba bi mu a ye nka se we ye kramuni we ye sremuni we ye akwa we ye debra we ye hwanhwani ye badwene se nipa dwene next time ye to aba na enko ye se we die we ye sremuni ena obitimi sine se duasa se ba umia de ade na trans mata etani de ye to aba ma asasanteni na asa kanni ba ade na me kanni metrase na mkoto aba ma tani mkoto ma kramuni zo medi mi so yes de odi usu sensi ya no o ye tani no e kramo ana o ye ba Christianity o ye tani
but esan se mo man krofo tumfutu gu yitiri mu no a mo de yawo etina efia nkoto oba no ene tani ni bia na odi usu a wo kire wo se yes me eye me de papa eye me de pa se sa de wi akoso na ye de yesu de sua de kese de ama eye me de pa se ka moto oba de ma tani na se kramoni na ka sa no ma wengi ehu obi a wakoma pa adwen ye madaache ho moto aba anya dwembone ana mo anyi entasam ema ka Japan wei ene ne nkwasiafo wenum ebe hye mu kutupa ebe da da mo ana ye obi a hoho de ye de ne me de ade ana ye ma ne yere yi bokina ayini ana furani ni ana mo jimi mu ho a me eye me de papa ene wo so ye ne mo na musua bibi firim mi owie kumasi a oba still reading oba kire ya confirmation oba kire en say yes no ko ye je owie a wade ba mikrom oba punish ye nyina wo ko still reading a mi mikrom a chimfui jimi oba ko ne achim ni gina ho odwan no ono e campaign ma ayi John Dramani Mahama jimi wonu atinye bedina na abonten bie ne sebie sese achim mafia achim sakawa obekona otitinto tinto achim nipa otinto no dira ho adan ya meje campaign Mahama wadwen ya adwuma oba ho from Kumasi no still region is next mo betim shege next time ye na any be ho so wo mo identify mo ho NDC identify no clearly say account for your enemies. Yes. Party no, the tea party no. None the area Santini, but 24-hour economy arresting. And spare account. It has 24-hour economy arresting. Where is it? There is nothing. And somehow okay, I own manifesto. One single thing coming to implement it. One. And it has turned to different things. We Kasabebri Women's Development Bank. That baby. Dabaya 24-hour economy. Agree kina mo sem kai ewen. Enne obi kasa krofa agree kina kwachi. Ewen. Hey, ewen. Siafo wing and now what good board I a big man. I send the quenchi by say when I say ya no I send the quenchi why jobi so dry on preku and ne Sammy Jeffina say ya oba hunu apai no I send the con ni parfum siama we Jimmy for boy we ke ken kwasasem we na mo baye na se mo ye active e wono ma wo kan no mo jana mo chin kwasasem ye no ma ehun unnecessary arrest na wo jimi koy obi ye be hu mo fisuko siampeni abetra de na human development bank na how ni bank and ye ba jo Mahama ni so di hu ni se enne jo Mahama ni so di hu ni se 24-hour arrest TikTok arrest and admire the police force and some teaching for. That's it. Crashing biba. How quite say physical. We. I say 24-hour economy. Now my party not now. Me see NDC is heading to destruction. Omo obi entry to one. So man yadi and among person to say be public tribunal. Na yadi achichire nkrofo. Omo nyina bone botani nyina ne se omo be no ma chichire MPP for do makogum thinking say omo yesa MPP no begu na NDC anya hoden me se NDC wo mo bo mamna no ma bakwa akotom na abaya se mizemfo amuhu omu nei muhu omu de biara da etamo kama NDC ya ewo sesei President Mahama ne nkrofo mo handle sesei no ebe me na yesa CPP obe ho by name Obian who bet me Abaya Ghana one party state.
Obiani ho. Rollins mpa 1992 oko parliament no ni opposition bia and MPP for ba kokora nko ho no. Wentuma anya Ghana one party state. Na campus John Mahama. Okay. NDC for any to me. To me kasiye wo Ghana obi enya bi da. Kwame Nkrumah mpo enya bisa. There be. Kwame Nkrumah di 9 years. Yes. NDC for rule of my Ghana dictatorship 11 years. 11 years. And na ye ba democratic rule and democratic governance and so 8 years. Ye kabuma say 19 uninterrupted years. 19 years. Okudelo mutimi di ba Ghana. Manti ba nyo man yi. Eti de mi hu to obi ti say President Mahama no opeso blame na Akufo Addo. Na just say I feel scandalized. Okay. Before some beto aso no mama ye ni san komo nwie. Okay. Na me ne ma ba beto enkomo no so mostly related to Erano a ye jili ndra. Okay. One me year. ho asem kapa. Me ne lawyer Morris Sampao eni enkomo kakra na ye hwa de. Council, good morning. Morning, Ninia. Me pa If I could just NCR my telephone myself for the other. atiefo na ahwefo nyina agye so. Me gidi so ho ye. I don't know your pa. Okay. Abayo yi a oye NPP TikToker ne activist yi ye chin na no ye hu wo social media so ne yes we plead guilty ama ya hyese ye nkoye pregnancy test na ye ma no sentence actually any ye hu a video of a rano the body part onye obi phone recorded the ba say ya bono wo cell ho ama ye de wayare kra me ye de nako hospital I think was painted so baby endra asa